Mhayivava jaro kula imbacha danuna shiti ni tsamena G1 Soli Makamu n'wini wa Xidumbu xa Mukhegulu video leyi ta va ri ka channel timbirhi. That's why ni nga endlanga leswaku the channel that matters ni nga themendela channel ya vanhu G1 mpfukini epfukile ngova na hi pfukini ni nge se vutswa ni kombela u rhanga nhlamulo leyo Xidumbu xa mina a mina ni nga xi pick up xi pick up hi mavunda okay na mavunda ya a ni lava ku n'wi tiva yeah okay me pfukini n'wina self and how have you been all over ni happy ngopfu avuton'wini hi Mhayivava a ni nga swi tivi ku vutomi byi nandziha so unge ni ngo byi reverse nyana ne ni fika ni susa nyana phati yo karhi ivi ni byi khomanisa na lebyiya bya khale yeah ni happy no this is mi endle album mi title Xidumbu xa Mukhegulu yi ta huma rini yi ta huma hi ti 28 ta October 2022 ni kombela ku yi vula hi date ku endlela ku na loko yi hundzile swi sala swi twala okay i ncini xi nga endla mi ze mi ku i Xidumbu xa Mukhegulu lexi nga endla ku ni ku i Xidumbu xa Mukhegulu i mhaka ku Xidumbu xa Mukhegulu i risimu leri ri fitaku ku ri rhanga mahlweni creativity kumbe vutumbuluxi lebyi nga laha bya xiyimo xi rena okay Xidumbu xa Mukhegulu ne xi vulavula hi mukhegulu loyi a nga fa a va lava ku ta hi chata swi ri hi ta twa tingomeni yeah a yi ri njhani mood loko mi ri studio like you know like sometimes u ri studio u twa u ri excited sometimes you just calm sometimes you sad and leswi swi endla ku na album kumbe risimu leri mi ri endlaku ri inspire hi mood yaleyo mi nga ri ku yi endleni okay ni vuyi ni trenda this year ne ni trenda hi swo biha Dr. Tlakula yeah and then to trenda lembe leri i lembe ra mina so andaka loko ni ta va ni trendini ne ni yimi nkarhi wo leho ni za ni hila ni za ni hila ni nge se recorda a ni nyenya leswa swa ku ni nghena studio ni kwatini se ni yimbelela vana va vanhu wa se loko se ni ya nghena studio and se a ni fiki hala ka portion liya ku ni happy a ni ri excited too much ku na tinsimu to tala ne rinsimu ra ku fana na Ramanyala rinsimu ra ku fana na Betri ya xivelekelo rinsimu ra ku fana na tin'wana to tala ni ti kandziyisi ra vumbirhi leswa swa ku ni delete ti voice leta hinkwato ni tlhela ni sungurisa ku yimbelela hi mhaka ya ku loko ni yingisela leta to sungula u kuma ku ni over excited swa twala ku xiza lexi xi happy ngopfu se ni swi twa ku swa twala ku ni na kinky ngopfu se ni swi delete se ni yimbelela leswi ni yimbelerisaka swona masiku mara ndzeni ka mbilu ni kha ni titwa ku ungeku ni ngo ku ni excited ngopfu yeah okay ura tikuma njhani tinsimu ti kona ka ti online stores hinkwato and then ti kona na hi USB ti kona na hi CD la ka USB ni tiva ku tinqambi to tala leti nga humesetela khale ti humesa na hi ti USB se va yingiseri loko va kuma ya mina USB ni advertiser va va na swivutiso swo tala i ti-gig tingani yi na ti-album tingani se ndza ni ti vutisa ku lavan'wana swi rava nghena makuleni va xava ti-USB hi pheke va vuya va hoxetela ti-album laha ndzeni kumbe njhani na because swi languteka swi ri ku va hlamariseni se USB liya swi fana na loko u xavi CD ya original yi va yi ri na album yin'we leyo hetelela laha ndzeni hikokwalaho hence hi xilungu hi nge i 100 rand a yi vungangi ti-album hinkwato ta Soni Makamu kusukela loko a hi yimbelela no vo makhahlele i album that's why yi tlhe yi tsaliwa yi lo printiwa hi tsalange hi marking pen kumbe lexiya xa ku khalara lexiya yi lo printiwa hi michini ku Soni Makamu page 15 Xidumbu xa Mukhegulu i original USB yi endliwile yi nga endliwa ko va kha va ku yi endlela Soni Makamu mafeviwa yi yeah no hakerini that's why mi ti xavisa all right
va tikuma ti-CD na ti-USB va nga tikuma njhani va texta n'wina kumbe va texta va mani hambi vo texta mina mina ni ta languta ku vele kwihi ivi ni va tshuneta leyi va nga kona ku na van'wanyana vanhu a hi dyondzeni ku famba na minkarhi ku na van'wanyana u twa a ku ni le Cape Town ni nga yi kuma njhani USB nghena ka ti-online stores u ti downloadela music wa wena u hoxa ka USB yin'wana na yin'wana yo ka yi nga printiwangi u swi chaya ku fana ne yeah okay okay xin'wana loko ha ri laka ku hi ta tikuma ku ti kumeka madorobeni Mhayivava loko ni ku ti kumeka madorobeni ne loko ku ri Bushbuckridge ti ta kumeka a Khonoko ti nga ha no kumeka Dwarsloop because ku na mall wa swi vona sweswo swa ku taniya va nga ku munhu a ku ni le ka miliyoni wa swi rhandza munhu a ku ni le ka Makuleke hi nge fambi village ka hi xavisa a va yi madorobeni okay ku hambana ka album leyi na mpfilumpfilu hi kwihi xo sungula hi mavito mpfilumpfilu i ya HIV leyi ya Xidumbu xa Mukhegulu ya Soli Makamu i ku hambana ku sungula kona okay ku sungula ka vumbirhi ku hambana i ku leya Xidumbu xa Mukhegulu yi hava rinsimu leri a venge Soli Makamu tseketsela vavasati wa ta ku fana na vo Xikombiso Mandela department ya rirhandzu vo mamba ya tumbetiwa yi hava rinsimu ro tanihi so mi yo decide ku amala ku karhele ku cingela vavasati a lo karhala ni voni ku swi ta endla onge ni vula vanhu okay ka swa lembe leri se no jampanyana lembe leri loko ni vuya Mhayivava ti ta va ti ri kona letiya mara lembe leri ne ri hava because a ni lavangi ku vanhu va hetelela va ku he ku na beef ni ringete hi matimba hinkwamo ku nga vi na beef ku va album ya clean mara loko mi yi twa album mbila n'we yi nga va ku pfumala na rin'we a yi vavangi ne hi mhaka ya ku timbirhi tinsimu leti ni nga ti susa ni susi ra ku vulavula hi vavasati ra ku sungula ni swi vona ku ri nga endla u nga ku beef ro andzhani ni ri ringeta na ku ri kamba ni ku moni ni wisisa mihleketo ya mina ma vo ra vumbirhi ni nga ri susa a ku ri na rinsimu rin'wana ni fanele ni ri endleni ra ku celebrity i yini so loko ni nghenisa tipoyinti letiya ta ku celebrity i yini phela loko munhu a ri so a hi celebrity ni swi twa ku na to swi ta endla onge ni vula vanhu ivi hi ku ni ti tshiki ti ri timbirhi a ti nga nikisiwana ni sure ku ti le ku buleni kwele ti nga ko swin'we so a ni titwangi nandzu ku a ku na rinsimu leri ivi na sweswi ka leti nga kona a ku na leri ni twa ku nga ku a ni fanele ni ri susa na loko ni kuma ra ku vulavula hi vavasati okay a ni siye xivutiso xin'wana xi lo haha a ni tsheni xo mimi loko ni freeze a ni lava ku twa ku xitoko xi njhani like mi o de ti-CD tingani or ti-USB tingani so that vaseketeri va hatla va swi twa ku eyi ka vutlavutliwa a va vutlavutli ne mara ku vutlavutla ka vo a ku disturb ku lavan'wana va nga salela ndhawu ku vutlavutla va nga ha no sala va vutlavutla hi mhaka ku loko ti hela va tlhela ya tatisa so start xa mina every time i 500 copies leyi ka swa lembe leri ku nga 100 wa ti-CD na 400 wa ti-USB yeah i start xa mina xexo so loko swi hela ni va ni kha ni tatisa hi ku vona ku okay demand yi le henhla ku fika ku ya ni dyondzi economics na business economics so ni tiva ngo swa ti-demand na ti-supply so ni va ni kha ni cheka balance ya swona ya swi kahle leswaku ku va mi dyondzile before ya makumu what can you say to your fans ma team G1 and those that they don't even know ku na organization leyi nga ma team G1 and loko va la ku join ma team G1 va nga join njhani u nga ha ni vutise xilungu mara ku hlamula xivutiso xa wena team G1 swi fana na ku favor i wisa Kaizer Chiefs san i wisa Makamu swi fana na ku favor Kaizer Chiefs loko Chiefs yi kora celebrate loko va ku Chiefs ya tlanga yana loko va ku Chiefs ya tlanga mbala xikipa xa Chiefs u fan ya Chiefs hambi u nga registerangi helo
loko va hlangana na wehe hi biwini namuntlha hikuva vo va ku mbali xikipa lexi so vanhu lava ku joina team G1 loko ni performa tanani mi fika mi hakela hi mali mi nghena loko ri ku ngheniwa hi mali loko ri ku ngheniwa mahala nghenani loko va ku ni humese album xavani loko va ku na mpahla yo karhi ya ma team G1 xavani mi mbala mpahla yaleyo mi team G1 however kuna group leyi nga fumiwa ya lava va nge hi ti-membara leswi se ne le ka ti-team ku nga na ti-membership card membership what so leswiya a swa ha ri ka mina because me a ni mu team G1 hi mi G1 so leswiya va nga hlanganisa na xilondza mali hi yena a kondletela na ku hlanganisa ti-fans letiya me a ni weli kona because I'm fan ya Soli Makamu se a ni swi tivi swa ti-fans ku swi famba njhani. Okay, xivutiso xin'wana a ku mi nga vula yini ka vaseketeri va n'wina a ku ri xo xa ku sungula lexi ni nga xi vulaka ka vaseketeri va mina i ku tiphineni hi vunanga bya mina hi ku rhandza tiphineni hi vunanga bya mina ku rhandza mi nga chuhisetiwi ene mina ni discipline hi ndlela liya ya ku a na ha swi lavi hi Mhayivava ku endla swin'wana swa ti-beef that's why na loko ni beefiwa hi vafuwethu ni miyela wa swisisa a na ha lavi ku riseta ni lava ku tinsimu ta mina ti va clean loko in future vo tshuka va ni lumbetini va ku leri ri vula mani mi nga va entertain yeah because na loko u cheka ka album ya mina volume 1 u nga ri kuma risimu ro gega munhu loyi a nga ta kwatisa tolo wa swisisa so leswiya va nga swi tekeli enhlokweni a va swi sikise sweswiya loko ni za ni meka sure ku za ku va ku ri hava na risimu ra ku vulavula hi n'wansati ku za ku va ku ri hava na risimu ra ku vulavula hi celebrity sweswo swa ku taniya i ku ni meka sure ku album ya mina yi tshama yi ri clean. Okay, ka album ya Xidumbu xa Mukhegulu mi tirhe na vamani i vamani va nga va nyika ku ti-shout out tanihi ku ti-shout out tichangani i ku va huwelela i xivutiso xa kahle ngopfu because ku na vanhu vantshwa ku na munhu wuntshwa ni tirhi na my favorite the one and only experienced Majojo yeah i munhu loyi ni nga tirha na yena u hoxini ti-voice ka tinsimu timbirhi tinharhu and then ni nga tlhela ni ti-coda na tinsimu ta kona I think i misava ya lunya u hoxine le ka liya ya ku nguva ya vusiwana u hoxine le ka liya ya ku betri ya xivelekelo and then ku va ku ri na the golden voice lowa rito ra ku tlhavula ku nga Nsova Mafumo indisani ya Majojo aka Bodze and then yena u hoxini ka risimu lera ra ku Xidumbu xa Mukhegulu i socha leri rilwa tinyimpi and then a tata hoxa ne le ka misava ya lunya a hoxa ne le ka manyala ya liteto and then ku va ku ri na Sister Ntswalo a hoxine le ka Pitbull Nsova so voice ya I dipsi ngopfu se sa ikombela mani Tintswalo Maringa lava nge Tintswalo Baloyi ra vuyimbeleri va ta yi hoxela voice ka Pitbull and then ku va ku ri na Buddha loyi nga nkombela ku a ta yi hoxela nyana voice aka misava ya lu i vona va lava andeni ka album so ni lava ku hlaya na lavan'wanyana va nga tirha a handle nyana ka album hi na mukondleterinkulu loyi ve nge i Xilondza Mali i executive producer ya mina u kona na this year u kona na le ka album ya this year and then ku va ku ri na lava va nga ni pfuna ku na n'wana ka programming
oh yes. And then the album kuna Sean Makamu na derivala na derivala kuna Sean Makamu yana nga tlanga tin'wana ta ti guides ta ti keyboards ku endlela ku ri kota ku humesa xitayila nyana xa ku benda nyana xi hambana nyana na xa ntolovelo na khensa ku va ntsundzuxiwini. Then ku va na lava va nga hi pfuna hi tlhelo ra swa timali, hi tlhelo ra swa timali na Thembani Khosa Lerara mi nga tshami u ri bihe ku fana na Ramalevu i number 1 sponsor. That guy ni sure ku ri loko ri tshamini ri pfa ri rivala ku me a hi mi rona ri fela swi swa mihungu ko va swi swa roho a ri se tshama ri ni disappointa, a ri se tshama ri ni disa mahlahla, a ri se tshama ri ni bisa hi nkarhi. So i number 1 supporter ya mina hi ku ni seketela na hi ku ni seketela hi swa timali. A tlhelo ka yena ku va ku ri na va Makamu Anthony's. So bona lava one I va ka hina I both Arthur I both Ethas I munhu wun'we Arthur na Ethas bo va na mavito mambirhi va sungula ku hi supporta hi swa timali nkarhi lowun'wana a va nga swi tivi ku a kayivela ka swa timali se a va hi supporta hi leswa swin'wanyana. So loko va hetelela va discovera ku hi lava support na swa timali va hi sungula ka album leyi nga hela ya Mpfilu va hi nyika mali yin'wanyana ya ku ya endla hinkwaswo leswi lavaka mali. Se va ku mi vuya hi leswa swa please call again. So va ku hi vuya se na lembe leri yini hi fika hi gongonda hi fika hi va khensamela hi ku hi kombela ku pushiwa nyana leswa ku fana na swa lembe leri nga hela ivi va tlhela va hi pfuna kambe hi swa mali yo tala swinene. So ha va khensa swinene I boto wa mina lava lava va ku va lava ku pick up xivongo na hi mintirho hayi ku vulavula ntsena. So ha swi amukela swinene sweswo. And then wa vunharhu ku va na Simon McMahon. Simon McMahon yi sungule ku ni seketela hi ku supporta na hi swa timali ya hari andhutini. I didn't see that one. Yi nga ntshiki na loko yi humile hi Mhayivava ne. So na sweswiwani ne I munhu maka ayo pfumala ntirho wa mali lexi nga hlamarisa sweswiwani ne no twa vanhu va ni fonela a ku nghena mali kwala ka account na ni ku yi nghenini va ku yi huma ka Makamu a yi ni fonelangi no ni fonela yo ve yo hoxela mali yi ku Makamu a ku na la ni nga sala ku kona ne loko swilo swi tika every time financially ni ko yi tlhe ku xota mali munhu ni ku yi helelini lera loko yin'wana yi ta va yi tini. So I khensa swinene I Makamu le ku hi voneni ka mintirho ya n'wina hi joyiniwe hi vanhu van'wanyana vambirhi sweswiwani ku na un'wanyana va ri Chris Sambo u landziwe hi Juwas va fika va ku ni kombela mi seketela malume wa mina va la ku humesa album a va nonohangi va ni fone va ku hi mpela hi n'wina no ku va ku mali then ku va ku ri na wa ku hetelela mara a ri wa nkoka swinene va ri I Roderick hi n'wi vitana I Dubai. So Dubai na yena u hi joyini lembe leriwani ne a ku ri munhu loyi wa ku loko ni ya ku performing hala a tshama a ri kona. So a hetela phano lava ngo swilo no me favor se ni lava ku tlhela ni mi kombisa ku na mi favor hi ku mi seketela hi swa timali then va teka lava va nga kota kona va ku khomana. I xifumo muswimi maka ni xifume because ku fuma ne I ku va na swilo leswi u nga kota ku tinyungubyisa hi swona leswi vo tala va nga hava a ti na swona tinkambi letin'wana u searcha pokweteni loko a faneke a ya printa ti-CD a na ha searchi pokweteni nkambi yikulu nkambi yikulu njini yikulu ti-sponsor ta mina to vula u lava mani munhu se vi ti hlanganisa yi katsa na tipetrolo na swiyini yini hinkwaswo kwalaya
mi byela jiwas ku na xirhandza no I watch channel uta titwela yexe no mkombela alright if kuna swin'wana leswi ni nga swi siya hi xihoxo kuma swi nga ri kona mihleketweni mi nga byela vayingiseri o vahlaleri before majojani correct mini hava xaku xibula xin'wana mtoko yo wisela alright va ri a ku salangi nchumu va mi rhandza ngopfu mi tikumelani album ya n'wina hi ndlela leyi nga ta va yi lulamini xikolo ya xikolo na khensa ku va u tlhongi ka chance loko a ku ri n'wana ta ala kha vulavula ale ka radio ni vuli ku USB i 100 rand ne nele na CD i 100 rand ka mina kumbe ka vanhu lava va ku va rhumiwe hi mina loko vo fika va kuma munhu a kha xavisa CD kumbe USB aku i 150 aku i 200 aku i 120 va nga ku leswi jiwani nge ti 100 rand ke ana hi mina luya so una the rights ta ku veka price ya yena hi mhaka ku ye u xavisa swa yena leswi swi noko swi kahle for people lava vona okay vana manyana itsongo va nga xava hi bundle va kota ku chavisela na va kota ku tshama va ku enyana and vana rights ya ku tivekela price ya vona hina ha hi ngeni mayivava i Mhayivava jaha ri kula hi mbacha dano na xi tivi a ni tshame na HIV Makhense G1 Makamu ahe